Nouye sina gant kigiar a chèvre. Aouzeno, evit pevardeen. Daouan an 50 gram nouye sina aouzet gant viou. Or bokedig oignon neve, daou ben kengen, 300 gram kigiar, or piment. Peder loyet eol, 40 gram chèvre poet, 50 gram kilidou soja, or loyet gingembre maolet, peder loyet chau soja, aolen. Aouza. Laket dur de virvi e barzo gastelo den vras. Laket olen eni hag a nouiz war l'er. Meski neu evit distag un neu an elre d'ar areal. Tenni neu deus an dour goude diou pe deier minuten. Da houde, laket dur yin war neu a losket neu da zizoura. Di blusket, gwelchet, a trohid an oignon neva. Di blusket a trohid munet a hengen. Skejennet da higiar a damoigou moan a ir. Displuset ar piment, trohid an eur munet, laket ar wok da doma a skuilhet eoul ena. Laket ar wok eno laouzen o prientet en ar wok en urzma. Ar higar, ar chèvre, ar hengen, an onion, hag ar fin, ar piment dalget. Ouspennet ar c'helidou soja, ar spisou, hag an nouius ena, mesket an tam evit atoma ar meus. Kasit ar wokat war an daol kerkenal. Kalon vad an ol.